Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Huchamanta ñuka kishpirishkaka maykamataq chayan. Ñawpa punllakunapi. Ñuka huchamanta hatunta llakichinamantami kishpichirka. Ñukanchikka huchayuqkuna kashkatami riqsirirkanchik. Huchamantami arrepentirirkanchik. Shinallatak Cristopimi creerkanchik. Kaymi cruzpi paypaq wañushkaka allitaq sacrificio kashkatami creerkanchik. Chaymantami Dioska ñukanchiktaka perdonarka. Kishpichirka shinallatak shuk mushuq kawsaytapish wiñi kawsaytapish ñukanchikman kurka. Kashkataq nina rupakuq ukupachapi llakichishka kanamanta kishpirinatapish ñawpama ñapaqtachishkatapish aqllanaka kanpaqmi. Cristo kanmankushka kishpirinata chaskinapish katinapish. Pagui Dios. Cristo Jesuswan shuklla kaqkunataka ñamana hatun llakiman kachangachu. Paykunaka ñamana kikin aycha munashka shina kawsakunkunachu. Ashtawanpish Diospaq Espiritu munashka shinami kawsakunkuna. Romanos 8:1. Kunan punllapi huchapaq llakichikunmantami ñukataka kishpichishpa katinga. Cristowanmi shuk mushuq kawsayta ñukanchikka chaskishkanchik. Ñukanchikwan kashkamanta shinallatak Cristopaq Espiritumanta mana kashpaka huchayillak Espiritupaq rurashka ñukanchikpi kawsashkamanta. Chay kawsayka mushuqmi. Chaymi pandachik yuykunata shinallatak huchata ñukanchik mishachun sakin. Chasnallatak ashtawan Diosta karushpa kawsanapi wiñachunmi paypaq poderpish huchay illak Espiritupaq ruraypish ayudanga. Diosta karushpa shinallatak paypaq Espiritu mandashka shina kawsakuqpika espiritual mushuq kawsayka tukuyta mandashpami katinga. Shinallatak mawka aychamunay kawsayka anchurishpami katinga. Kaytami riqsinchik santificación nishpa. Shinapish kay Diospaqlla chikanchishka kawsanapi wiñarinaka kushichikmi kana. Shukpi mana ruri tukuypaq kawsay wiñarishpa katikushkamanta. Ñawpa imashina kawsakushka mawka kawsaytaka surkushpa shitaqshina sakichik. Chay kawsaypika allilaya rikurishpa umaq tukuylaya mapa munaykuna shamushkatami ruraq karkankichik. Kankunapaq shunkupish yuyaypish musukyashpa kawsaychik. Tayta Dios kushka mushuq kawsaytaka churanata churariqshina churarichik. Dios mari kashkatataq willashkata yachashpa pay munashka shina paypaqlla kachun mushuq kawsayta kurka. Efesios 4:22 manta 24 kama. Hipa punllapi tukuy huchamantami ñukataka kishpichinga. Cristomi arinirka tigranata hawapacha mandanapi chinallatak wiñaypaq paywan kachun ñukanchikta pushangapaq. Kaymi Diospaq kallarichishka mandana kanga. Apóstol Pedromi yasachirka kunantiya hawapachapish kaypachapish juicio punllapika ninawan tukuchishka kanata. Shinallatak mana kriqkuna chingarina kashkata. Segunda de Pedro 3:7. Apu Jesus tigrana punllaka pimana shuyashkami kanga. Chaymantami Diospaqlla tukushpa tukuy munaywan Dios munashka shina kawsana kankichik. Segunda de Pedro 3:11. Shinallatak yachachirkami ashtawanpish ñukanchikka mushuq hawapachata mushuq kaypachata rurashami nishkatami shuyakunchik. Chaypimi tukuykuna imatapish Dios munashka shina rurashpa kawsana tiyanga. Segunda de Pedro 3:13. Mandak Dios mandanapika kashkata ruranallami tiyanga. Allimi tiyanga mana allika mana tiyangachu. Tayta Dioska paykunapaq ñawimantaka tukuy wikitami fichanga. Ñawpa tukuy imalla tiyashkakunaka ña illashkamanta wañuypish wakaypish llakipish nanaypish ña mana ashtawan tiyangachu. Apocalipsis 21:4. Diosta mañay. Pagui Dios. Chika ñuka huchamanta hatunta llakichinamantami ña kishpichiwashkanki. Kutin tukuymanta yallika chika kanpaq mandanapi kachun pushangapaqmi ñalla tigranki. Kuyanimi shinallatak adorani. Ñukata kishpichikpish mandaqpish chashna kachun. Misión Chaski uyachirka samachik shimikuna ashtawan yachangapaqqa correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.